वशत कने शुमारा मरुची क्लास है तो मैं के मरुची क्लास हैं ये सैमी सबक की कि मरुची में क्लास हैं माँ इशी तो का बलूची लिटरेचर बारो का पजने बलूची लफ्जा के तो का शायरी और रेदा उपदा रेदा के तहा फिक्शन और नॉन फिक्शन ये ईशानी कसाने तारुफे शुमदेमा पेश कने भले चरिष्या पे सर माँ वस्तगे क्लास के माँ जिक्र ऊंचा वन तक ये सरहाला ने सरा कसाने चमशांके अध्याय तो जिक्की के मैं क्लास बुता आ बिता बलूची ग्रामर ओ बलूची ग्रामर तो का बलूची ग्रामर एक पज्जारी बलूची पार्ट ऑफ स्पीच या गाल तहर के गुशने बलूची जमाना बलूची निविश्ता साहिग सरा मा गबजतगा नचू के मा गोश्तका के जुबान कस्ते इंसान मारिश तो हयालानी कदर कनगे वस्तने वसीले हैं ओ हमें आवाज आना के निविष्टा कने के द्रोशुमा के मा वादी यहाँ निविष्टा कने गुड़मा आहा आर्टोग्राफी सूरता निविष्टा कने तो आर्टोग्राफी हमा आवाज आनी निविष्टा कने का गुशंत के मा चावती जुबान आकर्षणे बलूचिया के हमा आर्टोग्राफी वास्ता के अल्फाबेट या हरूफ तहजी के तहनक बितना आ के साथ हमेशा के उर्दू आकार मर्जुबा भले ई स्क्रिप्ट नाम परसो अरबिक स्क्रिप्टिंग हमी के मा अलिफ बी पी ती टी सी वगैरह के कारमर्स कने ई बिंदाता अरबिय पारसी बितगा पारसी ची अरबिया जुरग बितगा अरबिया ची पदा बलूच उर्दुआ ची माँ के बलूचा निबिश्ता कनक बिंदात कुता गुड़ा हमी निबिश्ता रहबन जोरता वही रहबन दे तू का कहते बलूचिए के हम आबा अलिफ अलमदा बी ती टी सी तकरीबन चिल्ले चेल्लो दो आंगो हमजा जबर जीरो निशानियां और इशारा में पद टहने को वास्ता हमजा जबर हमजा जीरो हमजा पेश एक आर्मर्स का नगमा वो पद बाजी वहदा कसी हमा जगह के लफ्ज नगीशा उड़ाहान वास्ता ग्रंच गाल निबिश्ता कनक बीते बलूचिया के हमा अरबी स्क्रिप्ट के हमा रहबन दिन दुरुस्ता चिपी सर बलूची जानतकार ओ शायर और निबिश्ताकार सैयद हाशमिया कसने ए रहबन टहेतगा पद बलूची रास्त बलूची सियाह के रास्त नबी सके नामा किताबियत रोशुमा चाप को तगम इशी आबेद इंदके जुबान जाता चुशके मोहम्मद हुसैन उनका अकबर बारक सही मीरा अकिल खान मेगा हाजी अब्दुल कयूम ये दिगरा जुबान फहमा के वास्ता ओ हमें रहबंदा टहने के वास्ता निबिश्ता को किताब निबिश्ता को था तो एदा कसने बलूची है कि हम आबानी तवार गोश्तगता चूंकि अलिफ हैं बे हैं ईशानी तवार गोश्तगता वहानी द्रोशों में मकी कारमर्स करने के द्रोशों में आमा गोश्तगता इसी आबेद मा यक अगर शुमारा कसिया नोट ना कोता उड़ा नोट बेकंते कि मा ये गोश्तगा के शुमा याहा ची बगैरता अलिफा बगैरता याहा ई शुमेक इस्ते असाइनमेंट के शुमाशिया वत नबिश्ता पे कने कि अलिफ अगर लफ्ज बिंदा था के चून भी दरमियाना के चून भी गुरसरा के चून भी हमें उड़ा बे हमें उड़ा ते हमें उड़ा जीव सीन शीन का या ई लफ्जानी बिंदा था काया चून बा दुमी दरमियाना का चून बा सही में आखिरा के काया चून बा यानी शुमा मुख्तलिफे लफ्ज नबिश्ता कने वो हमें लफ्जानी तो का पा मिसाला माहाना निबिश्ता कने ई शुमा एक असाइनमेंट ओ ई असाइनमेंट बेकन है ईशा सारा मगवाजे ने परचा के शुमा बलूचिया के निबिश्ता कने के प्रोसेस था है ई चीज शुमारा पद कार दंते पदमा हमजा जबर हमजा जीर हमजा पेशानी बारवा गबजतगा हमजा जबर कसते हैं हम अरवा दा गालानी पोजीशन के हस्ते आहिया जाहिर का क्योंकि उर्दू में का के नोए बड़े लफ्जा हानि जागा कारमर्स भी ओ अंचु मुझे लोगा बुरो यानी घर में जाओ दरवाजा का पचका ये अलिफ आवाजें भले हमजा जबरा को निविश्ता करने भी वो हर वहदा एक पोजीशन ये इजहार का और इसी दगी एक जागे कारमर जशें के हर वहदा के गाल रेद या सेंटेंसेस कंटिन्यूस बेबा कंटिन्यूस सेंटेंसेस तुरी फ्यूचर बिशार प्रेजेंट बिशार या के पास्ट बिशार ये हर वहदा कंटिन्यूस जुमलहानी तो का वर्बाची रंद कहते हैं चूंकि यार होगाइन मन निविश्ता कनगा आगा पुत्रान कनगा बा ई वड़ा अमजा जीर जबर कार मर्ज भी वो अमजा जीर कसते दो चीजानी दरमियाना कार मर्ज भी चूंकि काए किए ओ के मसलन कराची मर्दों ई दो चीजानी दरमियाना सियादी पैदा करने यानी कराची मर्दों कराची है
تربتے نہیں کوئٹہ نہیں کراچی ہے ہمیں اڑا ماہ روشن ای ماہ اور روشن درمیانہ کے تعلقی ہا سیادی ہا ہما یارا پدر کن گئے بزان اگر روشنا یہ ہستے گڑا روچے نہیں بتیے یا کندیلیے نہیں ای ماہ روشنا ہمیں اڑا شاعر کتاب بزان شاعر ای کتاب کستے ہیں افسانہ نگاری ہے ناول نگاری کتاب نہیں ایک شاعری نوشتہ کتنی کتاب ہے وہ ہمیں کہ امزہ زیر ہیں یہ ہر وحدہ کے جمع صورتہ کہتے ہیں گڑا آپ پلورل کے بیتے ہیں گڑا چراغ یہ جاگہ الف نون چوٹیا کہتے ہیں انچو کہ کراچی مردم کراچی چونکہ شہر آئیے جاگہ ما شہر کنے گڑا شہرانی مردم شاعرانی کتاب چراغان روشن ارواحدے کے پلورل بھی سنگولر کے بیتے ہیں گڑا امزہ زیر بھی ہمیں گڑا اگم پیش ہیں امزہ پیش ای اصلا یا کنجکشن ہے ہوارگالا اردو مطلب ای اردو کے اور ہیں وہ انگریزی ہیں یا مائیے جاگہ کارمرز بھی چونکہ روچ و شاپ لوگ جا شہر میں تا ہمیں گڑا امزہ بڑھیا بار بتا ما گشتگا کی نام گالے یکیا ظاہر کا مثلا لوگی مردمی راہی ہمیں گڑا اگم یکی ظاہر ہوا کنگی ہیں بلے آخری لفظ کستے ہیں واولے ہما کے ناؤنے گڑا آئیے واسطہ ناؤنے یا ایڈجیکٹوی او دا کستے ای امزہ بڑھیا گوما کہتے ہیں مثلا ورنائی ایدہ وڑے یو کا بڑھیا نہیں تھی بلکہ امزہ یہ سرا لگی تھی بزان یک ورنائی دنیائی کروئی شرریے ایک امزہ زبر ہیں امزہ بڑھیا ہیں ایک استے دگی اک جاگے ہیں ہم کارمرز بھی کہ او دا تھرڈ پرسن سنگولر جاہا کہتے ہیں بزان کتابی بورت آیا کتاب بورت نانی وارت بزان آیا نان وارت اس نے کانا کھایا زبانی دات اس نے وعدہ کیا اگا ما اشیاء گوں پروناؤنا نوشتہ کریں گوڑا ما گوشیں کہ آہیا کتاب بورت آہیا نانوار آہیا زبان دات بلے وعدے کہ ما پروناؤنا دور کریں گوڑا ما کے ناؤنے آہیا درمیانا امزہ بڑھیائی جنے اور گوشیں کہ کتابی بورت نانوار زبان دات اسی معنی ہمیشہ کہ آہیائی کار ہوتا اور ہمیں اگر جمع بھی گوڑا یعنی تھرڈ پرسن پلورل واسطہ ایش کہتے ہیں مطلب کتابش برتم بزاں آہاں کتاب برتم آہاں شپ گوازین شپش گوازین آہاں مرد جات بزاں ہر وحدہ کے آہاں ما دور کرنے او ناؤنا رند ما کستے ایش جانے گوڑا ای اصلا پروناؤنے کہ تھرڈ پرسن سے پلورل پروناؤنے آئیے جاگہ کہتے ہیں کتابش بور شپش گوازین مردش جات ہمیں گوڑا ما کستے یانون گننا امزہ یانون گننا ہے کارمرز گوشتگا اگاں لفظ گڈی حرف جوانا بیں گوڑا یا نون گننا کارمرز بھی مثلا دوریں راہ شر مردم دروگیں دنیا ای جاگہ گوڑا ما کستے یا نون گننا ہاتھیں بلے اگاں لفظ گڈسرا کشاب یا واولی کہتے ہیں گوڑا امزہ یا نون گننا دیں چشکے وشرویں پول تہنائیں مردم کپین ہمدی ہمیں بڑا بلوچی گالان تو کا یک نشان یک سائن ہستے ہیں کہ آہی ہما گرنچ گال گوشیں گرنچ گال کستے ہیں یک چو تیر وڑینے کا یہ سارے برزائیں آہی نشانی ایک کستے ہیں دو یا سے لفظانی آوازہ ہواریا کے درکنے گڑا لفظانی سرا لگ گیتے تو ای ہر وحدہ درمیانی لفظہ لگی او پشتا چی او دیما چی پشتے لفظیں یا دیم لفظیں آہی قوتا نزدیکا کاری چوش کے دردیں گوارمیں سرمبیں درچ کے ہمیں بڑا کستے ماں عرفانی باروا گوشتگا کہ ہر زبانی کے بھی آہانی عرفانی دو قسمہ یکی کانسوننٹ گوشاں یکی واول گوشاں انچوکہ انگریزی کانسوننٹ ہیں آئیے ما بلوچیا جواناب گوشیں بلوچیا کستے واولا ما کشاب گوشیں تو انگریزی کے پانچ واولا آہانی جاگا بلوچیا کمی باز ہم آہانی جاگا کہ واول کارمرز ما دو قسمیں گا یکی وا کسانے کا شاباں دومی کستے دراجیں کا شاباں کسانے کا شاباں ما زبر زیر پیش صورتہ ظاہر کریں اور دراجیں کا شاباں ما الف المدعا الف و چوٹیا الف و وا الف و یا گوما کارمرز کریں بلوچی چونکہ ایک واول سنسیٹیو زبانی تو ای وڑا کستے زبر و زیر کستے ہر وحدہ لفظانا چینج کرنا تو ہمیں وڑا کستے لفظی سین الف سا ری سار بلے اگا ما سار لیکک بلوٹیں گوڑا ما سین سرا صرف زبر جنے او سر بھی ہمیں وڑا واریں واربی داریں داربی او ہمیں وڑا کستی وائی وحدہ ہمیں وڑ بھی کہ مثلا لفظی استی میں کرا رود دگی ایک لفظی استی میں کرا رود
اگا میں کرا وائے توار دراج کا شیں وڑا ری واو دال ما نوشتا کنی او اگا میں کرا وائے توار سک سبک کیں کسانے وڑا ما اوشن رود ہمیں وڑا شود و شد سور و سورے لفظا یا واسطہ ہم کستے ہمیں وڑے چیز ہستنگوں قائم تے ہمیں وڑے لفظ یا وڑے واسطہ ہم ہستا مثلا ما اوشن سیر سیر مانا کستے سیر یا سیر گڑا ایشی تو کا یا کے تواریں ادراج کا شیں گڑا ما یا جندہ لکے بلے سر گڑا ما زیر آدھیں یا ہیر ہیریں گڑا ہیرا گما یا گما نوشتا کریں بلے ہر راما زیر گما نوشتا کریں ای کستے دراجیں کا شاب ونڈے کا شابانی جیڑیں ہمیں بڑا انچی لفظ ہستا کہ آہانی نوشتا کرنا ہے کہ واڑوا یک کہیں بلے توار شانتا فرق کرنا مثلا رادیں ریو دالیں ما زبر جننے رد بھی اگر ما زیر جننے گڑے رد بھی اگر ما پیش جننے گڑا رد بھی اس صحیح لفظ ہوتی معنی بدل کرنا رد معنی غلط رد معنی قطار رد معنی رودا اوگنا ہمیں گڑے ساریں سوریں یا سیریں سار کستے ہیڈا گوشاں سور سورگا گوشاں علنا جرنا گوشاں سر مزنین بڑا یا شر و شر لفظاں اس زبر و زیر کستے بلوچی ہے کہ الفاظ آئیں آہانی معنی مطلب ہنچو بدل کرنا چونکہ شپ و روچ پہما تو بلوچیا واول سنسیٹیو زبانی ای چیزانی زانک ضروری ہیں او چیزانی حیال دارک ہم ضروری ہے مثال ابرا گڈگیں او گڈگیں او گڈگیں تو ادھا میں کہا صحیح لفظاں گڈگ کستے دار برگا یا درچ کے گڈگا گوشاں گڈگ میں نائے یا کہ کجور ہے کہ ہما گڈگیں ہمائی آگوشاں گڈگ کستے واوینک بھی اگا نیند کا جونکا آگوشاں ای کستے بڑا دیکھے کہ ما زی گپ ذکی کلاسا کہ ما گپ جتگا بڑا ما انتو انتے کار مرزی گوشتگتا او ما گوشتگت کہ انت ہر وحدہ تھرڈ پرسن سنگولر واسطہ کار مرز بھی آ رہا روگا انت گوڑا ای اروا کہ انت کہتے ہیں گوڑا ای یک لفظی ظاہریہ کا دومی کستے ہیں انت کستے ہیں آ کستے میں انت کستے واحد تھرڈ پرسن سنگولر واسطہ بھی او انت تھرڈ پرسن واسطہ بھی تھے ہمیں اڑا انت کار مرزیاں ہر وحد الف نون گنا ہر وحد واحد پاسٹ پرسن سنگولر واسطہ بھی منوتی کتابہ وانا یا نون گنا کستے پاسٹ پلورل واسطہ بھی ماوتی کتابہ وانے ہمیں اڑا تووتی کتابہ وانے سیکنڈ پرسنل واسطہ حمزہ بڑیا کے تھرڈ سیکنڈ پرسن پلورل واسطہ اب جتگا او گوشتگا کہ بلوچیا کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ پریزنٹ کنٹینیوس شما ہرچی کے شما سرپد نوے شما ہمارا جست کنان بکنے دن ترما گوشانی کنے پدما بلوچی کستے گال تہرانی سرا اب جتگا نام گال ناؤن پنام گال پروناؤن کارگال ورب میں پیش پد گال پریپوزیشن کمک کار گال ہیلپنگ ورب میں ستا گالیں توار گالیں اوار گالیں اور کمک کار گال کستے ایڈ ورب اشانا کستے ما گشین تگا اشانی ہما کے ڈیفینیشن آؤ بلوچی ہے اردو ہے انگریزی ہے ہمیں یک کا اشانی بارو ہما مثال داتا گا او گاب جتے گا بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل